دما خوش بینرین هجا ایرو 8 تیرمه 2024 روشان روژا دوشنبه بویر و گشتن هر سرگیو هری بالکش همین سر راستا هرمی و همجیل سر راستا جهانی رودانه اما جواره پیشکش بکن لیوای که هر تم دست پیکه چند سر روچه لشنگالی بالفره که بیمروفیا دولت ترکیه دایر کرد لدیج تیم که روزنامه‌وانان ایرش پیک آنی دوژه روزنامه‌وان 6 ولاتی بریندار هپگی راگاند لزابی ده انجام چار چالکین هوایی ده 8 لشکرین دولت ترکیه کرکر هاتنه جزا کرن. دایره تکلین در ویاره ببریا خواستر دبیجه جبو کجبران پروژه وان هیا لی دوی وارده پیوسته کنسپت که نتوین یک بوی جبو ری ببریا خواستر هبه. ریوبریا آوی حسک گوت گلک زیان ده خطا آوا فرات آجبو حسک بویا دما چاره سر بو و آف جاره کدن وره بردان. بری بیدارین هجاف سر نوچین مبون اونهاجه می برفره یا بلتنا خویا ساعت هفتان جوره پیشکش بکن نوچامaya یکم جاره کدن تکیلداری ایریشین قرکریین دولتا ترکیه یا لشنگالی لدیجی تیمکی روزنامه‌وانان هم بشین ما ایریشکا قرکریا داگیرکریا دولتا ترکیه پیک هات هر وها وسایت که ولاتیان کو هات زلال کرن سه کس دنوا وسایت دبون دما کوجی کلکر در باز دبو جویرشیم باندور بویا آسایش ازخانیه گوت اری جالی بالفره که بیمروف یا دولتا ترکیه و پیک هاتیه ده انجام ده دوژه روزنامه‌وان 6 ولاتی بریندار بونه. تیمک جنوچگان چرا تیوی و چرا افیم پیک دهات دما جبو گرتنا هفپیوین درباره سالوگرا فرمانا دهمین آسیه طباخه 2014 دچون القصبه دبگر ده بون ارمانجا ایریشکه پشتی بویره هزن اولکاریه ین عراق واسایش ایزدخانه لجه بویره دست بلیکولینان کرن لگوری آگاهین جا آسایش ایزدخانه هاتیه گرتن ایری جالی بالافرک بیمروف آ دولتا ترکیه و پیک هاتیه ده انجام ده نوچکانا چرا تیوی مدیا حسن کمال و نوچگهان چرا افم مراد میرزا ابراهیم و آجوکار خلف خضر بریندار بونه. اروها وسایت که ولاتیان گوهات زلال کرن سه کسته دبون لی ناسنامه وان هیم بدست نکتیه لبر ایریشه کتیه. ده انجام ده سه ولاتی بریندار بونه و لی نخوشخانه شنگاله تین درمان کرن. هجای بیرخستنی گودزگاه شر تایبت یا میت پاراستن یا بناوه دش ترورا کردستان وسایت روزنامه‌وانان وک وسایت پکک وشاند. راگهاندنا شر تایبت یا پدکجی همان و چه باگاهین میتا ترک بلاف کری وشاند. لی همو کسین گو بریندار بونه ولاتین سیویل و روزنامه‌وانن. اجنسا نوچیان آروژ نیوسه دا زانین مراد میرزا حبیبی جی دمک ندرج در باسی خباتین راگهاندنا آزاد بویه. برای که مراد جی ددما فرمان ده وندا بویه و هیجی جارنوساوی نای زانین. خوشک که ویجی جدست داعش رزگار بویه. لهرمین پاراستنین مدیه و بطایبتی لروشاوی زاپی گریلین آزادیا کردستان درب لسر دربی لارتشا ترکیه قر کرده ده و به چالکین هوایین کو گریلان دمین داوی پیک آنیاجی ایدی اف چالکین تاکتیکین گریلان گشتیا آستا سردمکانو آستا لوتکه دوی چارچوبه ده هپگر راگاند کو گریلان چار چالکین به هوایی لدجیم ارتشا ترکیه قرکر پیک آنینا کو ده انجام وان چالکیان دجیم 8 لشکرین دولتا ترکیه قرکر هاتن جزا کرن هپگی باک شانت سرویه کشی توی وان چالکیین هوایی کل دشی داگرکریا دولتا ترکیه پیک دنشی لی دولتا ترک هر تم آگاهی تکلداری وان چالکیان جرای گشتی ود شره لی گریلا تیویجی به پاروکرنا دیمنین خوین وان چالکیان هاو دادا کو رای گشتی لسر چالکیان سر وقت بکن یکینه شهید دوغان زنار لحرم روجاوای زاپیا شهیدان الجهاوای و لارتشا ترکا داگر کردان. نوبرا 29 حزیران و دودوی ترمه ده گیرلاین آزادیا کردستان باراگهن ارتشا ترکا داگر کرد به آمورین هوای هدف گرتن.
ev der qada berxwedanê ya girê FM e. Girêlayên serdema nû bi van rêbazan li dagirkeran dan. Li qada berxwedan ya girê FM jî sê caran bi hewayî li baragehên artêşa Tirkiyeyên dagirker hate xistin. هر بجی لیکت هر بجی دناوا وان کت Divan çalakiyan de 8 dagirker hatin cezakirin, 7 çeper û 3 kon hatin rûxandin. HPG bi bir xist ku di meha dawî de gelek caran ji hewayê ve li artêşa Tirka dagirker xistine. Divan çalakiyan de windahiyên giran yên artêşa Tirk pêk hatine. Lê tevî vê jî dewleta Tirk tu windahiyên xwe eşkere nekiriye. HPG destnîşan kir ku sedema vê yekê jî dewleta Tirk encamên çalakiyên gerîlayên xwe dispêre teknîkan û ji civakî diveşêre. HPG dawiyê got, dewleta Tirka dagirker her çiqasî li encamên van çalakiyan mikurînê jî em tevî dîmenên wan pêşkeşî gelê me yê welatparêz û raya giştî dikin. Dagirkeriya Devleta Tirkiye li ser xaka Başûrê Kurdistanê rastî bertikan tê cîgirê berpirsê malbenda yenekê ya li Hewlêrê Reşat Gelalî derbarê dagirkeriya Devleta Tirkiye de axivî û got eger yeneke nerazîbûn nîşan nede gefa Tirkiye li ser baragehan û her wiha kadroyên yenekê jî heye. Hevpeymaniya Nasr jî diyar kir ku pêwîst e hilwesteke ciddî li dijî dagirkeriya Devleta Tirkiye were nîşandin derewşeke wiha de çavleriya ku sibe wê parlamentoya Iraqê li ser vê mijarê بچه ایریش و داگرکریya دولتا ترک آل سر باشوری کردستانی راستی برتکانتی. تاوی کو پدک و حکومت عراقی هول ددن به بدنگی خود داگرکریya ترکیه نورمالیزه بکنجی لی اف یک تیرناکه. تورکیا بەدرێژایی مێژووی ئەو ساڵی کە لە دوای ڕێکوتنامەی لۆزان و دابڕینی ئەم ناوچانە درباره داگرکریya Türkiye'de cigirê berpirsê malbenda yenekê ya li Hewlêrê Reşat Gelalî ji Ajansa Rûşnûsêr haxivî. Reşat Gelalî dazanîn ku Türkiye dixwaze dagirkeriya xwe berfireh bike wiha got. Serokkomarê Tirkiye Erdogan bi eşkere dibêje li her cihek cîhanê liv û tevgera Kurdan hebe ew ê tune bikin. Ji bo careke din sirheneke Kurdan li herêmê çênebe Tirkiye dixwaze roj bi roj Herêma Kurdistanê bêdengtir bike. Ji sala 1991 ve Tirkiye tê nava xaka Herêma Kurdistanê bêguman ev yek bi hevkariya PDK tê kirin. لەو شارانەیە کە بە شارێکی تووشی دەزانیتن. Reşat Gelalî behsa hewldanên PDK Tirkiyeyên ji bo paşxistina hilbijartina Parlamento Herêma Kurdistanê kir û got. Di navbera PDK û Tirkiyeyê ji bo astenkirina hilbijartina Herêma Kurdistanê li hevkirinek heye. Gelalî balkêşa serserdana serokê PDK Mesûd Barzanî ya ji bo Bexdayê jî û diyar kir ku ev serdan jî ji bo normalizekirina dagirkeriya Tirkiye bû. خۆبوونی سەربازەکانی تورکیا لە ژێر دەسەڵاتی پارتی دیموکراتی کوردستان سەربێنەری ئەو ڕاستیە کە ئەم تازە باسم کردووە. Reşat Gelalî di dawiyê de diyar kir ku eger yeneke li dijî êrişên dewleta Tirk nexwedî nerazî bûn be wê dagirkeriya Tirkiye li ser baregeh û kadroyên yenekê jî bibege. من أن في حالة عدم قيام المفوضية بمهامها Ji serkirdeyên hevpeymaniya Nasr eqil rûdeyînî jî derbarê dagirkeriya Tirkiyeyê ji medyaya Iraqê re axivî. Eqil rûdeyînî dazanîn ku li ser berfirehiya dagirkeriya Tirkiyeyê fikarên mezin heye û wiha got. Rewş bu salê hatiye godagirkeriya Tirkiye bi dirêjahiya 105 kilometreyan zêdetir xaka herêmê dagir kiriye. Ev jî binpêkirina destûrê ye. Bêdengiya Bexda û Hewlêrê dagirkeriya Tirkiye normalize dike. Divê hikûmeta Iraqê helwesteke ciddî li dijî dagirkeriyê nîşan bide.
أكثر من 5000 أو 6000 محطة يعني تێکیلداری vêyekê çavlêrêya ku siba parlamentoya Îraqê bicive. Endamên Lîjneya Ewlekarî û Parastinê ya Parlamentoya Îraqê Mihemed Şemerî da zanîn ku sibe ew ê di civînê de êrişên dewleta Tirk a li ser dihûkê nîqaş bikin. Mihemed Şemerî balkişande ser tevgera zêdeya artêşa Tirkiye û diyar kir ku ew nîşana pêvajiyekê dagirkeriyê ye. بلې د وخت کې د کو ایریشین داگیرکریا دولتا ترکیه او دستکفتین گله کورد نوا مترسیه ده یا کنگرا جواکین دموکراتیکا کوردستانیان لا اوروپا جی کنفرانسا خویا دما نابوری لدار خست کجده که اوروپای تکیلداری انجام کنفرانس جی گوت آزادیا فیزیکی ریبر اپو آرمانجا وانیا سرکه دوی او ل اوروپای هین بهزه که هین خورتر او بباندورتر تبیگرن Kongreya Civakên Demokratîka Kurdistaniyên li Ewropayê konferansa xwe ya dema naberê li dar xist. Konferans bi duruşmeya werin em bi felsefeya rêber Apo, Civaka Demokratîka va bikin û bi hev re birêve bibin bi bejdarbûyîna 205 delegeyan di navbera yek û çarê tîrmehê de hate li dar xistin. Piştî bidawîbûyîna konferansê encama wê biraya giştî re hate parvekirin û hate gotin. Dewleta Tirk bi standina piştevaniya tam a hêzên pedekê tirnekirina gerîlayên azadiya Kurdistanê dike armanc. Lewma li dijî vê yekê divê gelê me û herkes helwesteke cidî bide. Hate diyarkirin ku di konferansê de rojava tejîta girankirî a li ser rêbera Apo û azadiya fîzîkiya wî weke mijareke sereke hatiye nîqaşkirin û hate gotin. Ji rewş û tenduristiya rêbera Apo fikarên me gihaştiye asta herî bilind. Girêdayî vê yekê pêngava godîdehê çotmeha 2023 de ji aliyê gelê Kurd û dostên wan ve hatî destpêkirin dewam dike. Li gel nêzîkbûna yekemîn sala pêngavê di konferansê de biryar hate dayîn ku azadiya rêbera Apo ji bo hemû pêkhateyên KCDK'yê bibe weka armanca sereke. Ji parêzerên Rêberapo İbrahim Bilmez diyar kir ku rewşa li îmraliya xala dawiya û ji vê xerabtir nabe. Bilmez got eger Tirkiye distûrê nede ku ev rapor bê eşkerekirin divê êdî CPT xala 10-2 a rêgeza xwe bicêbîne û dema vê yekê jî hatiye. Şöyle söyleyeyim, yani İmralı denen hapishane Ji parêzerên Rêberapo İbrahim Bilmez ku beşdarê konferansekê li ofîsa Cenevreyê yanê tevîn yekbûyî bû, mijara têjîtê ji anê fêre nirxand. İbrahim Bilmez destpêkê qala şert û mercên girtîgeha İmraliyê kir û wiha got Girtîgeha İmraliyê di statuya tîpa fe a Wezareta Edaletê de ye. Ev statuya tîpa fe jî li girtîgehan nayê qebûlkirin. Şert û mercên li wê derê tecrî de. Şert û mercên girtîgeha İmraliyê ji şert û mercên girtîgehên tîpa fe qat bi qat girantir e. Têkildarî Komîteya Pêşîlêgirtina li îşkenceya Konseya Avrupayê CPT jî İbrahim Bilmez destnîşan kir ku helwesta CPT'yê tevkariyê li rakirina têjîta li İmraliyê nake û got CPT jî destpêkê ve tevlî vî karî bû. Ji dema Gobrez Öcalan bi komployekê teslîmî Tirkiye hate kirin û li İmralî ev sîstem hate avakirin û virve CPT vê sîstemê kontrol dike. Rewşa agahîwergirtinê got ev yek dişibe rewşeke windakirinê û îro em li noqteyeke herî nebaşin, em to agahî ji mokilê xwe nagirin. çünkü SPT başından beri bu işin içinde var. Evet. 99'da 15 Kasım'a gelen bir kontrol tezi teslim edildi. Parêzer Bilmez bi domdarî qala rapora CPT kir ku dewleta Tirk nahê li eşkere bibe û wiha got İmralî girtîgeheke ji rêzê nîne. Rewşeke li dervê rewşa asayî heye. Rewşeka awarte heye, temenê Birêz Öcalan dirêj bûye û pirsgirêkên xwe yê tenduristiyê hene. Lewma nabe got CPT bi rengekî ji rêzê nêzî İmraliyê bibe. Eger Tirkiye destûrê nede got ev rapor bê eşkerekirin, divê êdî CPT xala 10-2 a prosedûra xwe bicih bîne. Dema vê yekê hatiye.
Parêzer İbrahim Bilmez diyar kir ku divê êdî spîtî derbarê rewşa İmraliyê de daxuyaniyekê bi deraya giştî û wiha bidavî kir. Di çarçoveya vê xalê de têkildarî welatê got destûra eşkerekirina raporê nade yan jî têkildarî welatiyên got pêşniyarên spîtî salên dûr û dirêj bi cih nîne, spîtî dikare daxuyaniyekê bide. Daxuyaniyekê bide raya giştiya navnetewî û ragihîne got ew welat li gorî hiqûqa welatê xwe li gorî peymana Ewropayê tev nagere. Her Federasyona Gaziyên Şer û Meclisa Malbatên Şehîdan yên Kantona Firatê tecrida li ser rêberap û şermezarkirin û ji bo azadiya fîzîka rêberap û jî banga mezirînkirina têkoşînê kirin. Daxuyanî li qada Şehîd Egîd bi bejdariya bi dehan gaziyên şer û malbatên şehîdan hate xwendin. Di daxuyanî de hate ediyatîrin ku hêzên global di armanca xwe ya pişaftina civaka mirovî de bi esrarin. Ev esrar di kompla navnetewê û bêdengiya li hemberî tecrida li İmraliyê de xuya dibe. Eger em bixwazin nirxên azadî, demokrasî û aştiyê di navbera gelan û pêkhatiyan de belav bibin, wê demê divê em azadiya fîzîka rêberap û misoger bikin. Dawiya daxuyaniyê de bank li hemû gel û hêzên demokratîk û rêxistinên mirovê hate kirin ku xwedî li fikir û felsefeya rêber Abdullah Öcalan derkevin. Em wek gaziyên şer an got wek rêber apo em bi nav kirine şehîdên nemir û malbatên hevalên me yên şehîd girêdayî fikir û felsefeya rêber apo ne. Ji ber vê yekê em bangil her kesî xwedî wîjdan dikin ku xwedî li azadkirina fîzîkî ya rêber apo gel em dixwazin ev nirxên azadî, demokrasî û aşîtiyê di navbera gelan û pêkhateyan da di navbera civak û derdorê da serbest bin. Wê demê dive em azadiya fikrî ya rêber apo ku mîmarê van projeyan hemû civakên rûçhilata navîn eleqdar dike misoger bikin da ku ji bo wan tê bikuşe. Li Hezekê piştî ku dewleta Tirkiya dagirker bajarê Serêkanî û girê spî dagir kir vê carî pirzirêka avê dest pê kir ji ber ku dewleta Tirkiya dagirker sûcên şer pêk têne, sûcên mirovahiyê pêk têne û ava Hesekê ku ji Serêkaniyê dihat qut kir ev 5 salin li nava Hesekê derdekî avê heye li peydakirina avê de pirzîrek heye doh weke mizgîniyekê nûçekanî me Mihemed Badilê jê dema ku ava cemê Firatê gihîşt bajarê Hesekê bi dîmen bi webînerên hêjara jî par vekiribûn û çawiyekê jî me bi webînerên hêjara par vekiribû lê îro jê rêveberiya bajarê Hesekê û ya şaredariyê in avê derketin pêşa çapemenî ew gotin doh weke ceribandinekê bû wan xwest bizanin ka av digêje bajarê Hesekê ya na lê derket holê ku di projeya ku hatiye danîn de di xetên avê de hinekê pirzgirêk hene dema ku ev pirzgirêk çareser bû êdî wê ava Firatê bigêje Hesekê. Ji dagirkeriya dewleta Tirkiya Serêkanî û girê spî ve bi salaya xelkê bajarê Hesekê bi pirzgirêka avê re rûbirû maye. Rêveberiya avê ya rêveberiya xweser ji bo vê pirzgirêkê çareser bike her di nava tevgerê de bû. Yek ji wan projeyan jî anîna ava çemê Firatê ji bo bajarê Hesekê ye. Binerên hêja ev ava Firatê ye. Îro gihaştiye bajarê Hesekê stasyona Ezîziyê ku piştre jî av li bajarê Hesekê bê belav kirin. Rêveberiya avê ya bajarê Hesekê têkildarî mijarê daxuyaniyek li stasyona Ezîziyê ya bajarê Hesekê da. Rêveberiya avê diyar kir got ji bo gihandina avê bawayekî herî baş ew di nava Xebatê de ne. Wê çaxê dûreka em ê karibin bi şiklekî mustemir em ê avêş miheta siwer bînin elweş elwa em ê bînin 47 47 em ê 47 em ê bigînin miheta tasfiya a Ezîziyê. Rêveberiyê da zanîn got 24 saetên destpêkê ji bo ceribandinê bû û sedema vê yekê jî zelal kir. Vê deqê de waridê me meqtûê werşatê me nîsiyanê ser xetê aneka karê xwe bicîtînin got teediyatê got henê got ê merhat xwedî xuyanekirin piştî me ev fetera tecrîbî 24 saeta pêxist. Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Herêma Bakur û Jilatê Sûriyê yekê tîrmehê ragihand bû got dest bi vê projeyê dike. Hêjaya gotinê ye ji bo taxên mayî yên bajarê Hesekê got avnek hêwa projeya Amûdê jî dewam e. Çetên dewleta Tirkiya qirker hewl didin gundên li Rojavayê Kantona Menbicê dagir bikin piştî bersivdayineke xurt a şervanên Meclisa Leşkeriya Menbicê ev êrişa çeteyan hate pûçkirin.
مجلس الاشکریه من بجی او جبهت الاکرات لسر مجاری داخوینی که هف بجدان او هاگوتن دولت ترکو چتین و هر جاری جبوت تکبرنا اوله او آرامی حرمی ایریش دکم روژا اینه آنگو بریا سی روژان چتین دولت داگر کرد لگوندوارین روش آوی من بجی خواستن در باسی گنده باخوزی ببن لور شروانین ما به تفگیرا چتیان هیمبون پشتی وی دنابرا شروانین مجلس الاشکریه من بجی او چتیان ده شر رو ده ده انجام ده دو چتا خاطن کشتن او یندن جی بر به هرمین داگر کری و رفیان مجلس داوی ده دیار کرکو او وکه هیزن لشکری و ری ندن تو کسی اولهیا و آرامیا لحرمی تیک ببن درنوا چند روزین در بازبوی دبوم هیز سوریه دموکراتیک قصدی بیلانچوا اپراسیونین خو یل لدشی شانین چتین داعش برای گشترا پار وکر هر ج داخلین قصدی او هر وها رخصن نافنتوین کو در کوتی خویا کرن کو چتین داعش لف او تفجر خو جاره کدن لحرم زندگیریا انگوان بجین چتین داعش جاره کدن وجین دبن پسپورن رخصنین تندراوی لکولین دکن جی دست نشان دکن دبه چتین داعش سودج بخمیا جواتا نابنتوی او ایریشین دولت ترکیه داگیر کرد بگیرن او ایریشین خطرناک بیگ بینن. دما داوی دشینی این داعشی گلک ایریشین دجوار سوریه پیکانین. انستیتویا آبوری و آشتیا نابنتوی هجمارا یازدان آ اندکس تا تروریزمی یا جهان یا ایسال وشاند. لگوری راپور چتین داعش د سال 2022 ده 352 جاری و د سال 2023 ده جی 224 جاری ایرشگیریم. لگوری داخویانی قصد چتین داعش جی یک چلای ایسال حتی 3 نیسان 177 ایرش لهرم باکو روشلات سوریه پیکانینم. دگولانی ده 24 ایرش و جی یک حتی 17 هزیران جنه ایرش پیکانینم. ناوندا را گاندن یا قصد چاری ترمه بیلانچویا 6 ماهان آت کوشنا خویا لهمبری داعشه اشکره کرو را گهاند کو د 28 اپراسیونان ده 233 چتین داعش هاتنه گرتن و 10 چته جی هاتنه کشتن. چاپکانین اولهی جا آژانس آنهایی را اشکره کرن کو شانین داعشه خول پاریزگه هندیالا عنبار حدیثا و قایم این ردای عراق بریخستن دکن و تفگیرا ویل سر سینور سوری و عراق زیده بویم. شافکانیان دیار کرن کو چته کومینج بو چیکرنا تقمنیان و کومی خوکوش لبان هرمان آماده دکن. هر وهم موتور و عربیان بومب بارکری حاضر دکن دا کل دیجی کرتیگه و قام پاهولی بکاربینن. بسپوری رخصلين تنرو منور عديب درباري مجاري داخفيم أو بعض الدول الأوروبية. أعتقد أن تركيا كشفت عن نيتها هذه. منور عديب هالوسطى نزل الآهيز الناونتوي يا لهمبري دوسيا داعشة وكسد من زيدبوينا تفجيرين شينين داعشة لسوريا نرخاند وقود دبه کوچتین داعشه ایرشین دجوارتر و خطرناکتر پیک بینن. دبه هزین ناونتوی لهمبری داعشه برولکی گرینگتر رابن. دبه آلیین کو دستک ددن داعشه ورن جزا کرن. يعود الفضل فيها إلى قوات سوريا الديمقراطية. بردب کی لیوا الشمال الديمقراطي محمود حبيب جي جبو قداندنا داعشه بالکشان سروان خالان. جبو قداندنا فکرین داعشه پیوستی به پسپوری و فینانسه کرن و برنامه که ناونتوی هیم. شانه این داعشه دستکا داراوی لشکری لوجستیک دسری دج دولت ترک جهن حکومت و رخصلان دگرن. کامپین مالباتن چتین داعشه ورن جهف خستن و الولات وانورن وگراندن دوزا اشبال الخليفة ور بداوي كرن. ومن حماية المنطقة من أي اعتداءات قد تتعرض لها. هذه محمود حبيب دازاني کو دفه سینور عالی عراق ور آسی کرن و آستا پرورده و آمده باشی ور خود کرن و هداوی کرن.
Divê civa ku hêzên navnetewî li hemberî êrişên Tirkiyê yên ku ji şaneyên Daişê re dibin derfetek bisekînînin. Herêmên Sûriyeyên dagirkerî bûne cihên perwerde û hempêzkirina fermandarê çetiyên Daişê. Bilê li ser xwîna xelkê Sûrî bazar têne gerandin û bi taybetî jî rejîma Enqerê hewl dide hêdî xwe zî hikûmeta Şamê bike û ji bo vê yekê jî bazar têne kirin. Têkildarî vê yekê jî hevseroka dayreya têkiliyên derve ya rêveberiya xwesera Herêma Bakur û Rojdatê Sûriyê İlham Ehmed jî anî ziman ku her li hevkirineke ku li dijî berjewendiyên xelkê herêmê bi ev tenê dibe bazar her wiha İlham Ehmed balçand li ser mijara sereke a koçberan ku dewleta Tirkiye wê weke qaxazeke li dijî welatên Rojavayê bi kar têne jî got ji bo mijara koçberan jî projeyên wan hene ev koçber dikarin li herêmên rêberiyê jî bêne bicehkirin lê divê warî de divê konsepteka netewên yekbûyî a ji bo rêveberiya xweser hebe. Hevseroka dayreya têkiliyên derve ya Bakur Rojdatê Sûriyê İlham Ehmed ji nefêra axivî û bêrxiz got dewleta Tirk û hikûmeta Şamê bi sîstemeke navendî ya ji hindirê xwe tê bi rêvebirin. İlham Ehmed diyar kir got dewleta Tirk û hikûmeta Şamê ji demokrasiyê û guhertinê re vekirînîne û got Her du rejim bi civakên xwe re bi gelê xwe re nakokiyên pir cidî û kur dijîn. Di navbera dewleta Tirk û hikûmeta Şamê de hewldanên lihevkirinê hene. Li Iraq û Rûsya rol dilêzin. Her hevdîtin û peyama kurûmeta gelê Sûriyê tune behsibîne dibe mijara bazarî. Xwazê İmparatoriya Osmanî vegerê sînûrê İmparatoriya Osmanî. İlham Ehmed da zanîn got dewleta Tirk bi salan piştgirî da komên çeteyan û xeweke parêzvanê gelê Sûriyê nîşan da wiha domand. Sûriye hewl dide hebûna xwe mayînde bike ji bo vê yekê jî dixwaze tifaqên berê cardin bi xemeriyetê. Lêvekiriyê ku li ber peymanên her duyan astengî hene ji ber ku dewleta Tirk jî û hikûmeta Şamê jî nexwedî vê serxwebûyînê ne ku bi xwe biryarên xwe bidin. Hevseroka dayreya têkiliyên derve anî ziman got pirsgirêka Sûriyê êdî bûye pirsgirêkeke di navbera dewletan de û got. Ji bo di navbera her du rejîman de peyamek were çêkirin, divê Tirkiye ji axa Sûriyê derkeve. Dewleta Tirk li dijî xwe Bakur Rojhilatê Sûriyê muxalîf dibîne. Hikûmeta Şamê jî Bakur Rojhilatê Sûriyê li dijî xwe wekî muxalîf dibîne. Têkiliyên wan ên berê di çarçoveya tunehesibandina mafê gelan de bû. Em dixwazin rejîm gavê nû bavêje û ber bi guhertinê ve biçe. Çareserî eger hemû gelên Sûriyê negre nava xwe pêk nayê. İlham Ehmed diyar kir got nava civaka dewleta Tirkiye de necatperestî di asteke pir xeter de ye û got. Yek ji wan dewletê ku dixwaze divê astê da taybet dise bi serkêşa. Koçberên Sûriye bi zorê ji Tirkiye tên derxistin. Li Efrînê bi taybet gundê got çêkera demografîk biguherin tên avakirin. Ev bi serê xwe sûce divê hesab bêpirsîn û ev yek dimildest were çareserkirin. İlham Ehmed anî ziman got ji bo koçberan projeya wan heye û habdawî kir. Ev mirov dikarin xwe bispêrin herêma me. Di vî warî de divê konsepteke netewên yekbûyî ji bo rêveberiya xweser hebe. Xelkê bajarê Kobanê ji bo gerîleya HPG Ararat Tolhildan merasîmeke xiyabê li dar xist. Gerîleya HPG Ararat Tolhildan 23 Nîsana 2024 li herêma Xakurkê şehîd bûbû. Xelkê bajarê Kobanê malbata şehîd Ararat bi tenê nehiştin û herîkên bin konê sersaxiyê. Di bin kon de kesê ku axivîn sersaxî ji malbatên şehîdan re xwestin û berxwedana gerîleya li hemberî êdişên dagirkeriya yên dewleta Tirkiye silav kirin. Dayika şehîd Ararat Wehda Cezayirî jî diyar kir ku ew bi keça xwe şehîd Ararat serbilind e û heta dawiyê wê şopderên azadiyê bin. Dawiyê de wesiqeya şehadeta şehîd Ararat Tolhildan hate xwendin û radestî malbatê hate kirin. Jiyan azad berhema bina şehîdane. Navê tevgerî Ararat Tolhildan. Navê Kaşnaf Sare Cezayir. Navê Deo Fathî. Navê Bab Xelîl. Cî dayık bunek Kobanê gundê Qaramû. Beşî berxweda magerîna. Jiyan
ملی پشت نهروجان آمشا رزگرتنا جی اراده ایرم مشا بر به جوله مرگه و مجوان گشتن باجار جوله مرگه و لدجی قومی جاره کدن هلوست خواه نشاندان لورجیم هفسروکا دم پارتی طولای حاتم اولاری چاپمنی را آخوی او گوت به فراست کو دولت داگیر کر نشان ده دخویا کرن کو نمافی دنگدان نجی هلبجارتن یه گلی کورتنین او لدجی وی که اویتی کوشنا خو حتی داویه خورد بکن مشا رزگرتنا جی ایراده را و دسی حزیرانی ده دست پیکر بو بی بریارداری که مزین گشته جوله مرگی. دسی حزیرانی ده لدیجی تاین کرنا قیوم آل شارداری جوله مرگی یا پارتیا و کوی و دموکراسیا گران دم پارتی ده حد دست پیکره. پشتی رویتیا نهروجان مجوان جهره ما مارمارا و اگه ین ترکیه بریکت بون گهشتن جوله مرگی. هفسروکا گشتیا دم پارتی تولای هاتم اولاره، هفسروکا گشتی پارتیا هریمین دموکراتیک دو پیک هسکن بایندر و هفسروکا گشتی پارتیا دموکراتیک آگلان هدفه جاهید کرکازاک دناف ده بسادان مجوان بشف لنافچه ده پینمان. سری سحاری مجوانی کو جاره که دم بریکتن لقراغ چمه بری خودان باشیر. مجوان اندیکتنا باجار جوله مرگه ده بجوش هاتن پیشوازی کرن چون لبر آواهی والیتی باجر و لور داخویانی هات دایم. هفسروکا گشتیا دم پارتی یا جوله مرگه همه را آرمود جبر مشال دجی دست سرکرنا ایراده سپاسیا هر کسی کر او گوت اوه تکوشینا خواه بدومینه. باشه هفسروکا گشتیا دم پارتی طولای هاتم اغلا را آخوی و دیار کر که دوه مشال نهروشان ده داخوازه که وانه بو او جی ریزگرتنا ایراده. دوی چارچوبه ده طولای گوتنین اردوغان این که گوته بو کسین جه صندوقان درکت نوی ریزدار بن ببیر خست اوها گوت. لی وکی لجوله مرگی حرمتا کسین که جه صندوقان درکتی نگرد. حوالی ما محمد صدق به نحقی و به حقوقی 19 سال جزا خور. طولای دیار کر که تشتا که نهان دستلات دکه بن پیکرنا ایراده گلی کرده و گوت. ده همان دمی ده بن پیکرنا دستورا بنگهینه. دو نکاریه هلبجارتی بیه تاینکری بگوهرینی. هفسروکا گشتیا دم پارتی طولای حاتم اولاره دست نشان کر کن پرزگریک نتنه پرزگریکا کرد و یا پارتیاوانه و داویه افشگاری دا. تا این کرنا قیومان تی واتیا گرتنا مافی می دنگدان و هلبجارتنه. لورا نه شارداری استانبولی نه جیا ازمیره نه دولهیه ده. بلیدیم در بازی قادر نتوی قادر جبن گلو الجهانی چه دقیقه شانده که اسرائیل جبود دانوستاندنین خواهین به حماس رنگوش بر روش الغزای دچا قاهره شانده اسرائیل یا به سروکاتیا دیرکتور شین باتی وار و لقاهره برایداران را حفظیتنه بکه هر وها سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو جه دیار کرکو دوی مافی اسرائیل یکو جاره کدن ایدش غزای بکه دوان دانوستاندنان ده ورم سوگر کرن. شانده دانوستندنی اسرائیل بسروکاتیا ریوبری اجنس استخبارات ناونتوی یا اسرائیل شینباگ روننبار و ایرو بیچ قاهره پایتخت مصر. شانده اسرائیل یا بسروکاتیا دیرکتور شینباگ بار و لقاهره برایداران را هفدیتنه بکه. ده هفدیتنان ده جغینی دانوستندنی پیمان دیلان ناوی گرتین اولهیه ین فلسطینه ین گوته پلان کرن به بردان و لسر ریوبریا پیشروژه یا دری سینور رفحه جی به آخافتن. دری سینور رفحه یه دنابرا شریطا غزای و مصر ده جبرگو ارتش اسرائیل ده هفته گولان ده آلیه فلسطینی گرتو بو و جبجاهی به ایریشی حریم کربو حاد گرتن. دوی ناوبره ده ریوبر استخبارات دربه یا اسرائیل آموسا ده داوید بارنه جبو گوتو بیشکرنا پیشنیارا پفگوهرتنا دیلان آدناوبرا تل افیف و حماس ده دیسا بچه دوحا پایتخت قطره. בתוך המערכה הקשה מול לבנון קבענו עיקרון שמי שפוגע בנו דמו בראשו. אנחנו מממשים את זה הלכה למעשה. سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو آماجه بویه که کرگو
هر پیمانا آگربست یا لشریتا غزای وره کرن دوی ماپ اسرائیل یگو جاره کدن ایریشی غزای بکه بیم سوگر کرن حتا گو ارمانجین شر پیکورن. دیدما گو هات را گاندن گو دیدانوستندنین دنابر حماس و اسرائیل ده جبو آگربست و پفگوهرتن آگرتیان آل غزای پیش کتن چه دبن. برویا چاپمنیه یا سروک وزیرتیا اسرائیل ده پیمانه که محتمل ده تشتین گو او دخوازه وکه شرطین بنگهین اشکره کر. اروها دیار کرن گوژ مصری بر به غزای قاچاقچیا چکان به هزاران اندام حماس ین چکدار و دستور نه داین گو وگرن باکور غزای د پیمانه که محتمل ده هات خواستن گو هجمارا گرتین اسرائیل ین ج غزای بین بردان ورن زیده کرن د داخلیانی ده ها دیار کرن گو پلانا گو جالی اسرائیل و هاتیه قبول کرن و جالی سروک امریکای جو بایدن و هاتیه پیشوازی کرن. הערב מסרנו את הבשורה הקשה מכל למשפחותיהם של 8 לוחמי צה"ל שנפלו בקרבות בעזה. بردفك ارتش اسرائيل دانيال هاغاري ده حفده حزيران ده هفديتنا كده لقال كنالك تلفزيون راكهاند بوغو نممكن حماس جالي لشكري با ورا امحاكرن حماس فكرك ودانينا ارمانجك وها تيواتها خاباندنا رايا گشتي. پشتی سی روزدن و لپایتخت دولتین جیبوین آمریکا واشنگتن و لطکه که کریتیک ناتوی ورل دارخستن کو آرمانجا سرکه چاوانیا پشتوانیا جبو اوکراینا ده شر روسیه ده لهم وقتی وی که جه روسیه مساجک بواتدار بریا ایریشان هاته کرن ارتشا روسیه به موشکین هیپرسونیک ایریشی تاوی پایتخت که و ایریشی گلک باجارین اوکراینه کرن ده انجام وان ایریشان داتی گوتن هری کم 17 کس هاتنه کشتن بهتری 5 کس جی بریندار بونه. سرکومار اوکراینای ولودیمیر زلنسکی راگهاند کو جبر ایریشا موشکی روسیا یا لسر پایتخت کییو نخوشخانه زاروکان zarar دیتیه. د ایریشان ده 17 کس مرن 56 کس جی بریندار بون. з України. Вся наша держава отримала ще більше. زلنسکی اشکره کرد که روسیا به تندی ایریشک موشکی لسر اوکراینای پیکانیه. تاوی کیوی باجارن دنیپرو، کریویگریگ، سلووانسک، کاراماتورسک بزیدتر جی 40 موشکان هاتنه آرمانج کرن. زلنسکی دا زانین که ده ایریشان ده مال بنسازی نخوشخانه زاروکان آل پایتخت خسار دیتنه. سرکومار اوکراینای آنی زمولجین ایریچ وان هاتیه کرن همو سرویسین هاورچونی نوبتی دگرن. سروک دیوبریا لشکریا کیوی سرگی پوپکو بالکشان سر پرگالا پاراسنا هوایا لکیوی دیار کرد که ده انجام ایریشین روسیای ده گلک نافچین پایتخت پارچین موشکان کتنه. پوپکو آگاهی پار وکر که ده ایریشا لپایتخت ده هری کم 7 کس مرن 25 کس جی بریندار بون. جالیدن و سروکی کنسیا پاراسنیا باجار کریوی ریگ اولکساندر ویلکول دیار کرد که لگوری انجام دستپیکی ده ایریشا موشگی ده 10 کسان جانا خوش دستان 31 کس جی بریندار بونه. بالکش اف ایریش بریا چند روز جیوینا کریتیکا ناتو یا لواشنگتون پیک به هات. جیوینا کنسیا ناتو اوکراینای کوی 11 ترمه ده بیل دارخستن به آرمانجا دیار کرنا استراتژیا پیشگیریا 32 ولاتین اندام ج اوکراینای ریه. روسیای جارای کم ده سال 2014 ده نیوگراوا کرمی یا لپراوین بحر رش اوکراینای بسر آخا ولات و گریدا. هر با أوروبا يمدوكن لفرنسا هالبجارتن انجام هالبجارتنا تورا دوامين اشكره بو رازگرين تنت وجاري ده تورا دوامين ده لهمبري اتفاق چپ تيكچو انيا گل انو 182 پارلمانتران و بشينه پارلمانتوي لآليا كدن سر كماري بري فرنسا هولند وكي اندام پارتيا سوسياليست وگريا سياستي. لفرنسا هلبجيران
رازگرین تند ji destladariyê dûr xistin û berê xwedan tifaqa çep. Eyniya gel anû got tenê sê hefte berê hat damezrandin karî 180 û 2 parlamenteran bişîne parlamentoyê. Lê ji bo piraniya parlemena 577 kursî nekarî bigihêje hejmara pêwîst a 280 û nihan. Serokkomar Emmanuel Macron got hevalbendiya navendiya wî piştgirî dike bû duyemîn. Macron anî ziman got ew ê ji bo avakirina hikûmetê berî got gavan bavêje wê li bende bimîne. Serokê Fransayê wê vê hefteyê ji bo civîna NATOyê wê li Washingtonê be. Macron demek diyar nîne got erka avakirina hikûmetê bide endamekî parlamentoyê. Erohan ne mecbûr e got ev wezîfe bide serokê partiya got herî zêde deng girtiye. Damezrandina hikûmeteke teknokrat a serbixwe ji partiyan jî di nava bijardeyên Macron de ye. Lê her gava got bavê ji girêdayî erêkirina parlamentoyê ye. Yani herî kêm li hevkirina 289 parlamenteran pêwîst e. Parlamenterên nû wê ji îro pêve li parlamentoyê dest bi kar bikin. Rûniştina yekem wê 18 tîrmehê were kirin. Meclisa nû ya got hata avakirin di navbera partiyan de di gelek mijaran de bi taybetî bac û siyaseta koçberiyê bi nakokiyên Kurd ve hada beşkirin. Je ne peux pas ici rentrer dans un débat de constitutionnaliste. Je crois que le Premier ministre, le ministre des Armées ont éclairé. Macron berê gotibû got ew ê hevkirinek bi komeke çepgir a tund a di nava eyniya gel anû de negire. Lêbelê dikare bi kesan û Partiya Sosyalîst re got di heman tifaqê de ne danûstendinan bike. Dîsa jî têpayîn got pêvajoya danûstendinê bi van aliyên nermtir re dijwar dibe. Herçend Macron ji hilbijartinan qels derketibe jî wê di dawiya sala 2027 de erka wî biqede û ragihand got ew ê beriya vê dîrokê îstîfa neke. Di tora yekem Asiyê Hezêranê de Partiya Razgir a Tundrê ya Yekîtiya Netewî bû yekem. Lêbelê di pêvajoya dûmdar de namzetên li gelek herêman ji bo navê herî xurt li dijî razgiriya tund ji pêşbirkê vekşiyan. Marine Le Pen got keseta sereke ya Yekîtiya Netewî têpayîn di sala 2027 de wê bibe namzeta serokkomariyê. Laliyê din serokkomarê berê Frances Hollande got weke endamê Partiya Sosyalîst vegeriyayê siyasetê. Berî bînerên hêja piştî van nûçeyên li herêmê û yên li ser rasta cihanê ji çend nûçeyên ku hevalên me de tura nûçeyên civakî de amade kirine em lê temaşa bikin. Komîteya Sûtemenî ya bajarê Hesekê ji meha Gulanê ve dest bi belavkirina mazota zivistanî li welatiyan kiriye. Ji bo her malbatekê 300 litre mazot tê dayîn. Her lîtrek bi nirxê 1200 lîreya Sûrî ye. Heta niha nêzî 3 milyon litre mazota germkirinê hatiye belavkirin. Nêzî 130,000 malbatên bajêr sûd jî belavkirinê wergirtine. Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê salane mazota germkirinê li welatiyên herêmê belav dike. Komîteya Jinan a Şaredariya Gel a Tilhemîsê ya Kantona Cezîrê dirûtinxaneyek ji bo jinan vekir. Di dirûtxaneyê de 5 makîneyên dirûtinê û makîneyeke kewîkirina cilan hene. Rêveberiya Komîteya Jinan a Şaredariyê Şirokil Menah diyar kir got wan ji bo peydakirina derfetên kar ji jina re dirûtinxane vekirine û got niha 10 jin di kargehê de dixebitin. Ha diyarkirin got di demên pêş de wê kargehên dirûtinê li gundewarê bajêr jî li gorî bûçeya giştiya şaredariyê bên vekirin. Komîteya Jinan a Kantona Dêra Zorê bi amedebûna nûnerên jinan yê Meclisê Sivîl, xwecihî, leşkerî û partiyên siyasî civîna xwe ya 6 mehan li darxist. Di civînê de rapora 6 mehan a Komîteya Jinan rewşa siyasî û rêxistinî hatin xwendin û nîqaş kirin. Civîn bi encamnameyekê bidawî bû. Di encamnameyê de biryarên derbarê pêşxistina jinan di her alî de weke perwerde, civîn û çalakî hatin dayîn. Rêxistina sara ya têkoşîna li dijî tundiya li ser jinan yekê tîrmehê bi daxuyaniyekê pêngava dirûjmeya em hêvîne em aşîtîne dabû dest pê kirin. Di çarçoveya pêngavê de bi bejdariya jinan semîner ji komên bajêr re hatin dayîn.
على امتداد شهرين. درباره وان سمینران ده اندام رخصنا سارا فاطمه الیوسف گوت ارمان جمع هشیارکرنا تواهی جنانه اروها سمینر ویلی تواهی هرم باکروجلات سوریه ورن داین و حتی دو مهان دوام بکن. جگریلیان سپاسیه که وات دار جبو زاروکن نشه باید دبستونه کانون 2023 ده سه زاروکن افرینی به ریا کانالا سنگر سترانک دیاری گریلین آزادیا کردستان کربون گریلین آزادی جیم جبو دیاریا زاروکان به ناو ایوا نازله و روجوان این لشه باید سلاف و سپاسیان خواه جوان را ری کرن سترانک و دیاری گریلیان حاطبو کرن جیم امکاتار بکن. ناوی من نازل اسماعیله و سلاوی مجره بر آب راهیه و جگریلا راهیه و سپاسیا جبو دیاری وان دکن و سلاوی من شهبه حیرانی سر جیارا هیه بری بینرین هجام لور دیگه جین داوی بلتن آخوی ساعت 7 و دبیجین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و ببینن دنوا خیر و خوشیده ارشاد بختار